Pamirsa ring sejroning nyangre rahina suci nyepi umat Hindu ring Bali nglaksanayan melasti ke genah witning toya sekadi segara. Majeng umat Hindu ring Desa Adat Kerobokan Kecamatan Kuta Utara Badung melasti kemargiang ring Pantai Peti Tengat. Pemargin upacara melasti Desa Adat Kerobokan Kecamatan Kuta Utara Badung ring Rahina Buddha tanggal 6 Maret kemargiang sawetara galah dase semeng. Umat sani munut jempana pelinggih ide betara-betari saking suang-suang pura, inggian pura desa, pura puseh, pura dalem, miwah pura dadia, sani kairing taler oleh samian umat memargi nuju Pantai Peti Tengat. Rau saking makudang-kudang pura kewentenan jempana, sani nglaksanayang melasti kantos penyatusan. Donyani memargi nuju Pantai Peti Tengat, kirang langkung 5 km. Kramo Desa Adat Kerobokan kegiras pisan tur sumeken antuk ngemargiang upacara melasti puniki, ya diastun memargi kantos siki tengah jam. Jempana saneka punut oleh kramo raris rau ring segara antuk selantur nyani edan pemari ke laksana yang irike. Melasti pindah ke pemargi antuk nyuciang jempana sadurung krama nglaksanayang catur berata penyepian warsa saka anyar siu 947 nemonin tanggal 21 Maret kali talis lai. Ring rahina punika krama nglaksanayang catur berata penyepian inggih punika amati geni, amati karya, amati lelungan, miwah amati lelanguan. Rai Swantara, Bali TV.